Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y Lagip Di Napalabas. Ay, Ethan Calardes, I love you so much. Randy, manang Lourdes Kunam, gabotain inaunak ng sika. Gasem, 24 mo, 28 ko. Age doesn't matter. Upatla diferensyata. Sa may isa, ubing metalangam. Sa siyak, medyo mature dat. Ang kabungartiya. Irigat nga sagsagaba, ken sinagsagabak. Iba't patag ka talaga, Lourdes. Basta. Diyak kayat. Di mo kayat. Diyak kayat di makarelasyon, itilalaki nga inauna at mitisona. Ang problema ka reta. Gabutan mo kasi ng agkaidata. Agbatog met ti barukong ken barukong. Agbatog met ti pusong ken pusong. Stus ka. Aman. Amom, no datatag asawa, makapagtinulong ta. Tulungan ka iti negosyo nga agsusong naglako. Katsyak, agmulak matinateng. Siyempre, isupet na yung timaila ko. O, nuadan to pagluganan ta. Sila ba rin kurong-kurong. Siyak ag-drive. Tulungan ka nga gisurso, naglako. So nga, datalakit iti dagbagay. So nga, kluna na kuman. Diyak kayat kunakmet. Ano sa mo pangayat ang kanya kadising petakmet? Ang gapo at sige. Hindi mo kayat. Ako maramit ko. Ngayon talagang ipatpatig ka unay-unay. Mamatik ako makanya. Sige. Ano sige. Agawid kan. Gabot kahit kunti maturog. Masapak tuman ng agring na bigat. Mabanak tuman nag-isursurti na ako. Talagang saan na kayat? Saan ka nga kayat? Gabot na diyak kayat ti lalaki. Nga nubyo, nga inuuna kinisuna. Sige. Ako maramit ko. Hindi mo kayat. Nakaroden. Agawid atun sa di kagayan. Saan nakto na makikita? Sabi ko, naragsak ka. Iti panang paay mo kanya. Tingkay nangigan, papagayam, kita ababalaeng nga paset ti pagkasalitaan ni Randy, iti Lawag City. Dito iti mauding ente pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week. Iti bulan ti Abril, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Kini iti program at nga lagip ti napalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panang imatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig. The second, napangapakan nyo kadag iti agkakadakul nga premyo. Imagine, 50,000 pesos ti awatin nyo na dakay ti grand winner. Idinto ta 30,000 pesos, tiawatin nyo na sikat first runner-up, second runner-up, 20,000 pesos, third runner-up, 10,000 pesos. Kan may isang special award nga umawat mo iti 5,000 pesos. Imagine, di ba? Nakadado nga apakin nyo. Iso nga maayos kayo nga agsurat papagayam. No adlang kayo kadagiti success story. Dagiti istorya nga ididamdamo na kat marigrigat kayo, itikuan, nagbimak nang kayo, noon si maliwan man rin magsak kayo. I-computer yun sa iyo, isan iti email address nga nemiruis@yahoo.com una saan, kat nasaan nyo nga kabailan, kat interesado kayo launay, nga lagip tira palabas di success storyo. Mabalimat nga siyak timang interview kada kayo. Kaduan na kadagitay mangigyong istorya kita kaduan na iti panang interview kadakwada nga siyak iti ng urnos ken nang isurat. Okay,
No mangyagyon to dato yung istorya ni Randy nga napolwa iti 24-28. Hayaan nyo man ti weteng baka rumwar. Ti title na 24-28. 24 ngayon ni Randy, 28 ni Lourdes. Dati ararman na. Barbaro rumwar. Pabarat doon naktuan lumangabak. Ha? No, tayaan nyo dato 24-28. Pabarat doon taktuan. Okay ba? Okay. Napipitas tumot lang intay kay Buyaan. Kandang ito ipakabuklanti pakasalitaan ni Randy ito na aldaw. Alas 12:30 hanggang alas 2. Iti programa at nga lagip na palamas. Iti page nga Action Radio DCJC Lawag. Sige birthday tangal daw. Oh, yung birthday ni Jaya. Mapan kami Jaya Bakara River. Bakara River. Diya kami nagpipiknik. Ngayon umuno na data siya session mita. Regular session, 58 regular session. Iti barangay 31 Talinga, Alawag City. Iti nga pagsasalitaan kat seknan iti panakaangay iti Talingaan Kasaba Festival. Ayan. Okay. Shoot may sa data ng pagsasalitaan. Panakaisagana na. Gabot into the 27, fun run. Into the 29, tuloy-tuloy data. After Timisa, iti patron tis Talingaan nga ni Santa Catalina. 8 aging gana malpas agadan ti Kasaba Cook Fest. Ken kasama ti chess tournament. Iti mat alauna, iti malam, iti tuno 29, disunto datoy Talingaan Got Talent, datoy exclusive Talingaan Hymn, Dance and Sing Contest. Iti Rabi Imet, Barangay Night. Pinsanan naginot tayo ti aldaw ken oras gabota conserve energy kada ti madamang energy crisis tayo kapsat ken gagayem. Okay? Okay ba? Ken thank you gayam kada tay nagtad iti donasyon para kada ito'y Got Talent ti Talingaan kapsat. Maraming salamat po kada kayo. Yeah? Agem yaman kada kayo aming asa kapada. Sinot na uding nagtad? Ay ni Yuli Francisco. Yuli Francisco. So ti hampe nakalista. Yan, kalpasan kin ni sinti Lolita Ed Tanoy, si Maruno ni Yuli Francisco. At ang tapos kita sumasar, no? Kaya kita madamang agbibuyo kanya kita, no? Dan, at ito ni Erlinda Panterosete, ni Josephine Stango, Erlinda Panterosete, Oliveras de Venecia, Kenda Dumapay. Okay? Ito nga rin. Ang malaksit ki ni Jaya. Happy birthday kang Jaya Ruiz Gawiran. At dapat birthday na kasinsin na mitlang ni Supi Gawiran Agarano. Macmac Rosete, happy birthday tangal daw Macmac Rosete from Arnold Rosete and Erlinda Pante Rosete. Eli Lagaso from Antonia Lagaso. Happy birthday kada kayo. Hindi nga rin ituloy, dato'y ababa nga lagip tinapalabas ni Randy iti Lawag City. Manong nemi tubuak sa di Cagayan ulilak ademang kita lagakar-akarak iti pagganan kadag iti kabagyak. Nagraduarak lang iti high school. Aging nga imayak met dito Lawag City tada ikit ko ditoy nga ni Auntie Merced ket ditoyak anagyan. Iti kaaddak manong nemi na in baga ni Auntie Merced nga dalusak gaitak ti sango ti balayda ket inaramid ko nga deta. Aging nga ada nakita ka may isa nga balasang naka-lawlawat ti kalugong na, naka-sweater, tas lasang sangpit na. Sino ka? Dinamag na. Ay, siyak ni Randy. Ading, taga-Cagayan. Hanak-hanak ni Auntie Merced. Di na mabalin, nga pakituloy mo't nga dalusan, gingana ti labas ti sango ti balay mi. Tatanda ng ganto. Kung na, orasan nakatandanan. Siyak man ni Lourdes. Kas tagayam ading Lourdes, manang kunam, gabutain inaw nakim sika. Tamano taumon, 24, makita, 24 mo, ket 28 ko. Wanang yung, mabaling ka din nga, ikatong nakalugong mo. Tapno makita ka mismo ti napintas nga rupam. Inikat na nga pa yung simple lang tilangana. Kada ito ti magustuhak manong na iti may nga babae, iti saan nga maarte, natural, tilangana. Abay nagkapuam, Lourdes, manang ko nam. Lourdes ko naklatan.
Namanak naglako. Sut negosyo. Malmalay makamagmag nagsursuso ng lako. Ano ti aklako? Kumporme. Naduma-duma. Dinalusak nga rod manong name kiti iti malpasen imayen iyaw awat na titandan ko. Saanin ko nakmet? Saanin? Basta umay kanto pasyarin no grabe. True. Api ko mapasyarin nak. Apay danubi mon? Oo, ampay. Siga. Oo, ampay. Kinabud nun na. Itak lang makarik na ti ayat. Pinasyar ko nga rod iso na manong name nakabaybayag. Nga inururay ko, ay pasensya kan anak ko, do rande. Jak mapilit da di anak ko nga mangsango ken ka. Damo na ngamin nga damang pasyar ken kuana. Sabi ngamin nga, anda mas, adumat pa barod to, nana. Adu babarod to, yung sla, sanda nga makita tila nga. Ni Lourdes nga anak ko at kang kalayo man nakakalukong, nakalungslim. Naging gama nun name nga sinahon nakmatlain. Kanya kami tibagam. I love you, Lourdes. Manang ko nam. 24 mo, di ba? 28 ko. Hanga mabalin. Age doesn't matter. Iba't patig ka talaga. Basta dyan kahit mabalin mo ti pumanaw. Talaga? Amo nung datatag-asawa, agbagay ta. Ako saan ko magbagay ta? Kiuwin. Ewan gayam. Imbaga kininanang mo, kanimbaga kini auntie. Data dinalusak nga sangot ti balay da auntie. Manasad kan balayo. Napinda sa mulaan iti natin. Mula akto ti okra. Di mulam. Kaya damat nalawang alikod ti balay da auntie. Mula akto ti nateng. Amo medya kagayan, agmulmula agkalapakpay. Ngem, nariga ti biyang jay, mamanumat ti makalapan. Sa may sa, awam ti pagkalap ko. Makikalapak lang. Imayag dito lawag ta barbarin ko nakno. Dito'y ko masarakan tinayong bagagasat ko. Dito'y gagaya mga kasarakan, iti nakariknak tiyat. Ngawan sa baling sangara, sika, Lourdes. Gawid kan, diya kahit mapuyatan. Di na kayat, diyak kayat. Di ka kayat. Kabuta diyak kayat, nagbaling nga nubyo o asawa, ti ubingim siya. Awang harot maramid ko, ha? Damok tagayat, mapaya ka sigud. Agawid aktun sa di kagayat. Di bahala ka, gawid ka. Hindi ako makanyak, no di ka makitkitan. No mampay na mamukalay tayo ko. Sige, hindi ka rudan. Nadlaw ni auntie manong naming nga nalidayak. Dapay pinahay nakasigod ni Lourdes. Ha? Randy? Di na kano kaya ti ububing isuna? Nga tinubyo ng asawa na kit ububing isuna, auntie. Ngalakin mo isot desisyon na daw maramid mo. Auntie, mula ti okra. Sango ti balayo, kini balay da Lourdes. Kaya nasikaswag ti likod, kaya ti labas ti alad, kunayong bakante. Kaya ito ibaga kada ti aking ko kata mulaak. Agmulak ta dunga natin. Pinagbaling ko nga busy ti bagik manong name eking nga agbungan ti okra nga imulak insang ti balay na Merced ken ni Lourdes. Ket siyempre na parang sadya. Abag sumot na sumangpet man ni Lourdes. Ay, Lourdes, manang ko nam. Lourdes ko naklatang. Kaya mo, nagbunga di kita yung mulak nga okran. Ninanang mo rin dyan. Nana! Ay! Randy! Umay ka na eh. Nagpinas di bunga di kita yung mulak nga okra. Alam mangarod. Bumuros ka mangarod ti oris ang apulo laing tadan to itunok. Isot si dami kaniya, Lourdes. Kaya adong mat na eh. Agpurusak to amin itong bigat. Nana, malaksid ka di purusak ng sa apulo apukalita. Tayan naktoy lako. Ay! Ipagilako ang garot, itad mong tulaengan kaniya Lourdes, ta isot mangilako. Why? Dupay mulak sa jilikod ka natin. Kaya iti, adon. So nga, ano nga tanong ko Lourdes, amok tag-drive, nga mao lisensya. Ano nga tanong, mga alak lisensya, gumatang ka ti motor with the sidecar, una na tayo kurong-kurong, agdinulong ta.
Wamat ngamin anak. Pangusaram ko mati kwarta no saan nga kwa. Di ka mamanog ang magmagnang mapanagsursor. Hindi pala bagbagak kang kuanaran di anak nga mangala iti motorsiklo, agbaling nga kurong-kurong, nga hindi naman among drive. Kat agabutan mo, di ta kayon. Di agkasusyo. Mayat ka Lourdes, agkasusyo ta. Malasid ka na kita isursur mo ilaklako. Aglako ta pa tinatin. Itlog tinaitib nga manok. Ken manok na mismo. Gabuta iti kabayag kuntuyen, adun na kita tarakin kong manok. No kayat mo, regaluang kanto ti talong nga tray nga itlog ti manok nga native. Ken regaluang kanto ti native nga manok. Alaman, Rande, makasidsidaan anak tinaitib nga manok. Kaya't kasta nga ro tinabasamak manong name nagtulag kami kini Lourdes, gumatang iti motor, ken paagparamid ti sidecar na bari nga kurong-kurong, nakaalak mo ten manong name iti lisensya, ketinogya min ti nagkasusyo. Siyak tag-drive, bapang kami iti adayo, manong name nga posible nga ayan di kiti kumatang iti mulak nga nateng, ken daduma pa nga may laklako, may surusuro. Galing dun malpas, the 20 ka, bayad tinateng mo. Sa dato met upat ti motor ken kurong-kurong. Sa dato ti sobrana. Pagguduan nan, shoot neto ta. Kunan na. Mano amin deta? Sag 1.5 ta. Wow! 1.5 sag 1.5 ta ti may nga aldaw? Nakaw, bumaknang ta, sweetheart. Sweetheart, rupam. Aklo na nakaminan. Yan tayo, kuy-kuyog tamad din. Ngayon nga po manong name ita talaga nga nakigaw isuna. Wine. Imbaga, nga saan kami nga kuy-kuyog, isarding minti pa nagkasusyo mi. Manong name, duwangal daw. Nga nakaanta, daya sidecar na, no kurong-kurong na, nga serbina. Naging nga manong name, iti may isang rabi, kinunakanyak ni Auntie Marcel. Rumar ka pala ta silad mo, kadata sa nga ilim. Sino nanang? Ay, auntie. Ni Lourdes. Hala, ni Lourdes, ito umimang pasya kanyo. Idagsango kaming man. Sabi mo nga di mo kaya. Indrurugi na, kalpasan na. Di mo ituloy. Di sayang di sidecar. Una di ba, kurong-kurong ko. Mga serbi ng oras, kita mangot ang mo agmaneho. Dinapad namin kaya. Kinabot mo na. Mapangkong pa siya rin yung Dulce. Apay, lalayatan na kasta. Ayatan na kung saan. Ayatan ka, hindi nakbat kaya. Pagpambar mo ta 24, 28 na taon. Sige, paklunin ka nga ro din. Wa? Pesa? Araw pang nga ro Inarakop ko manong namis ako inamalan dagiti lips na sa ko sinakroy. Pangipanam kanya. Iti kwartok. Iti kwarto ta. Allah, ikasar nagbahayanan. Kalpasan ita, ikasar kanto, umay kanto mga sasawa. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi inikutak ni Lourdes, iti di nga rabi, awanan ti bagbaga ng inaon na iso ng mitisyak. Agbatog man ti pusong ken pusong mi. Agbatog man ti barukong ken barukong. Agbatog man ti bibig mi. Ano question na ko man, inaudi ak nga misuna, nga ti babae, inauna. Dinasken marong nemi kag pimpin na tag kami. Why? Nagkalaysa kami, marong nemi ti simple lang, nga kalaysa, kalpasan na, iti mismo nga balayda, iti ayan ni nanang na, marong nemi ti nagyanan mi. Yan tangay, kahit nagkaroba kami matlang kada Auntie Marcel. Intuloy mi nga rod manong nemi, iti dating araramidan mi, agmula kami, agnateng kami, mapami isursur, babayan ti kurong-kurong, aginggang nga saan laing nga nateng, ti ilako mi, agangkat kami pahen, iti ikan, ken karne, manong nemi, isursur mi. Kita, maragragsakan dagiti pangisursuran mi at umasadag kadakwada ti tiyandaan. At dagiti ogorder, gatakan naman kasto, at agorder man ti kastoy, buwan. Aging ganadaan kami talungan nak manong nemi. Kat naraksak kami. Agsipod ta, agpimpinatag kami manong iti likodan, nga pagpambar na idi,
mga madikanuno ino na yung babae, yung jalala. Yung kunak may tinasken kanak pimpinatag kami. Gabot dito matlaing lawag, tinakasarakak, ken kuana, nga dito tinakasarakak, itinaimbag agkasat, agsipod ta, imasenso ti biyag mi, babae iti pa nagtintinulong mi manong. Adan iti high school, senior ken junior high school, di talungan nak mi manong naimikat na kananama, tinaranyag amasakbayan. Dito nga rin, ti pagkasalita, ket thank you, itilayong mo nang ibasa manong naimikat sabi ko nga, tadaman ti batik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, karagi di pada ka nagbuya, ka nagdengeg, more power to your program. Ito yung nga rin tagyaman nga pagaya mo, Randy, iti Lawag City. Thank you, Randy. Thank you, kadagi ti nagbuya. Kas na ko nakitahin, napinpilas mo tlayan, no, into no aldaw, 12:30, kung gana ti alas 2, yung kay tumula din gan, buya, and ito'y pagkasalitaan ni Randy, tanapimbidas ti pa naka-i-portray na. Okay ba? Okay. Di ka din nagbuya, agbuya, ni Josephine Estango, thank you. Erlinda Estabilio, advance happy birthday, Erlinda Estabilio. Mila Milyare, ni Rubian Agpawa, kastamatan ka ni Erlinda Pantirosete, ni Evangeline Pineria Hidalgo, Teresa Balmaceda, ken dadua pay nga nagbuya. Ni Oliveras de Venecia Carbero. Ken ngintay man i-acknowledge kita kang kanayon nga mga subsubaybay, ti page ni Maring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award, na pananan. Nanan, apay. In-share ko magkangkuana. Apay awan na ganad to eh. Agal kata, baliwan tang i-share. Kini Renaldo Ray Fiesta. Adonis tinagan na. Adonis Pasko. Hanga piyestang Pasko. Okay. In-share tayo kayong kuwanan. Napayawan. Adan. Ayan. Hindi man pagthankyuan kini Corazon Melad, iti California, Amante Palting. Uy, bayaw. Iti father ni Kapitan Michael Palting. Iti Hawaii. Ni Kasinsin Perlito Ruiz, iti Hawaii, ni Remedios Aguilar, iti Washington State, USA, Susana Calonghe, iti La Union, Ana Pimentel, Josephine Estango, Ofelia Bagawisan, Remedios Madriaga, kastamatan ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Okay, madamdamalay, kakikita tayo ito para iti, kunak kumangim saan, anak mga programa ti Dirmanong ni Missouri, at the session me. Kinuri ito na aldaw, hanak makapagprograma, gabuta, adakam to di bakara para iti celebration, ti birthday, the Jaya Kenisopi. Okay? Salamat for watching. Kakita tayo tulagan ito no, ag-video ag-live back, no, ad-i-upload ko. Salamat po.